Talo whaatu I lau whaafunga anga le nei tū la o le aso, a lo maia o nisi ni o tātou reporti o mwhaina tū wha tasia lau Radio Samoa mō lau whaafunga anga. Ua whautua ina mai e le Met Services a New Zealand le mamalu lau tele I le ono aafia ai o nisi o vaenga o New Zealand I ti munga mamafa o matangi malolosi o le tua o loa whapea ai marikiona I le amatanga o le vai aso fou. Ua iai nei lapta inga mō timunga mamafa I nisi o vaenga o le South Island mai le ansa wharaile. Peitai o loo iai nisi o whaamaumaunga le tau o le ai le vai asa fou. E ono va ai le malosi mai o tūlanga lolo wā o le tau. O lo whaamauina I whaamaumaunga a le au va ai tau. O lo whaamoemoe a Afia Marlborough, Wairarapa, whaapeai ma North Canterbury, ini timunga mamafa mai le asunga fuai o atu le aso lua. Mai ono pa ufo I le kiona inisi ono whanga mawala lalo. Ua valo ia foi matangi malolosi mo nisi o vaenga o Canterbury. Ua whautua ina ai nei tangata lautele ina ia mātai tū pēr whaamtalanga ma whautuanga e tu ina atu e tu sae ma tūlanga o le tau ma ia whae te lava tūlanga o wheoa inga. Ua whengai nei le ofiso leo a New Zealand ma le tele o whaafita uli, ai mese o atu ngalunga mai le mamalo le atu nuu, au le fesilingi ai foi o tūlanga whaamaoni ua iai le au nanga, o no ni meta upu ese wa afia ai, nisi o leo whaapea tai sinia, o e o lo whaaulu iai le au nanga taua. Mo le sila fio leo ua solo le suesue ino le li komisino leo ya Richard Chambers, ina ua whaaulu atu o ni tangi a o ni tusi whaasia, o tua inga o ni tū manianga na ia whaatino ini tamaitai. O lo te ena Chambers ia tua inga, ma o lo whaawa upea o nanga lue a o whaia suesuenga. Whamanino e le sa ave ma leo sinia ya Lance Burdett, e tele a fianga mta upu ua whiangai ma le au nanga o leo, ai o le tū lei, o lea ua whaatino vaenga o le tonu ma le sao whai unga sui, o le whaia leo suesuenga I ona lava tangata, ina ia mautinoa, I le o wha pito au tasi lava le lato tilo I tangata lau tele, ai lo whaia fo I le ngā luenga I o lato lava sui, ini mata upu whape nei. Na ia whailoa e ta awa tele le manino ma le tali atu, ina ia tu mau pea le whaatua tuanga o tangata lau tele. Whapopo fo I Lance Burdett o le whaamauni lava ma le whaia ma le tataua suenga ma ngaluenga le au nanga a leo, o vaenga tāua nei e whaatu mauina I pere talitonuina e tangata lau tele o I lātou. Inisa tala o loo iai le whaanaunga se vaenga kapahaka mai Brisbane I Ausitalia, e tau vai se aso I de tau vanga tele o kapahaka I tutono New Zealand nei. E la tele fase fulu sui o le vaenga kapahaka ua tā ua o le te rau aroha na malanga mai Ausitalia I tauranga e mai moa I le National Secondary Schools kapahaka competition masanga wha mausali ai o lātou sootanga ma le anga nuu Maori. Na whaatu ina lea vaenga le tausanga lua o lua wha, ina e whisoswani lea I tupulanga Maori o lo ono nofi Ausitalia, o tang mawhainga fo e whaolaola pelo lātou ngangana o anga nuu Molo lātou whaasino manga. Tā ua ele tamai ta esfulu ono tausanga ya Mystique August Povey. Ua whisoswani le kapahaka ya te ia, lea ua toe mawai le avanoa e toi wha mausali ai lona sootanga I lona whaasino manga Maori. Ma ua vea lea ma se vaenga o whaoso fia ai lona fia awai I ia tauvanga, ai meisei tūlanga maululunga I tutono New Zealand. Tā ua foi ele tāsio sui, ua whisoswani le nei malanga ya te ia, ua maalamala mai le ngangana Maori, o tū maanga maritala anga o lona atu no. Ma ua ia una I ai fo I isi tupulanga Maori o lona nofo I fafo, ia awa ne I fefe, e toe fo I ea o a o mawhaola o lo lato wang no. Ta ua fo e se tasio sui na whaavaina le vaenga. Suafa ia Braxton Hohepa, e ta ua telele ia o se nofanga me whaia ia tupulanga Maori o na langona le saolotonga, e whaali atu o lato tū maanga nuu, whapela lato whaasino manga. Ma fisoswani atu fo e whaasoa ina atu le anga nuu Maori mo tūpulanga I le anga I atu le lumanai. Na saunoa fo le taitaifono ya Emma Carter, e toa tele tangata ua manatu ifo ua mou atu so o tanga o tangata Maori, o loo no nofo I Ausitalia ma lo lato wanga nu. I tai o loo ola ma mausali tu langa o loo iai le anga nu I te tonu Ausitalia.
O le whaamoemoe le vaenga iai se aso e mawhai ai o na whaatu aloa i Ausitalia o se vaenga o Kapahaka. Ina ia mawhai ai e tupulanga Maori o lo nonofo ai o na tauvanga te tele i le lumanai. Ai mō le teiminei o lo whaatino pea ma le anganga fia le au ina to whanau ma tupulanga ma tau mawhai ia tupu maola le vaenga taua. Sau se aso whaatau nuina ma le manuia moe mitinga o lo o iai. Ai tala i tālonga o le poa taia o le amata aloa i ai le ngaluenga fita a le whaia o ngaulu o le au le atunu o le All Blacks ia Dave Rini. O nisi lea o tālonga whaitaulia o lea o le ailo ilo ai le All Blacks ma le au a Farani. O lea tālonga o le afa atino i kalai estete a amatai le taamisanga o tāua o le Nations Championship. Ma e whamanino e Rini lo na fia tele tu sai ma lana ulua i ngā luenga. Whamatala foi le te leo le ngā luenga ma le whaanaunga i le au i tūlanga o tālonga whaavau malo. Ma o se matawha i oi au pito i tāua lea i le taitaina o le au le atunuu. Ta ua fo e Rini e le mama ia te ia le au a Farani e ui wa whaailo le toa telo tangata le lei o le au o le a le ta a alo. E peitai wa whaailo e le whaia o ngaulu o le a whinau lava Farani tu sa lava pe o le a iai tangata malolosi pe le ai. Ma e le te tau foi o na whaatala le ai le All Blacks. O le a whaatino le ta longa le a whiawhia tai au i le tūla e fitu. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tū whātasia la Radio Samoa mō le nei tūla o le aso whaafetai whaafonga mai tō whāsoifua. Radio Samoa. Taslima e watolu amo.
Solo amor. Radio Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. Fianga mai le rosa pae le vaingo la woli ma le pesele da ya Isabella i te tala tuele ta tu maftanga le difo ya woli la so for right la so tolu ne la basino you like lua fe los fulu maleon no matango feel solo mayo ave o le la mo ai foi se ma fa fananga i tanto le ding vai tau le tau manu lu le basina lona lua le ding le vai tau manu lu nei antuno pe ona fianga ye foi le antuno manga wenga tute ma faiva allo filima vi alona lo fo tanto silfa i lu mo ai le tu no i le nei so for raile tanto ye foi le fai mo le ding vai so le so muli foi le ding yo onga ale fanda ile kuanta lona lua le sa fita i tunga i o tumba tua a wina tu matapena le fanda o le taiao ele nga te le toi piki de mai le ia woli ile te me tu waila o nga ele nga tu ile da o me ai o ofua o le mau me faila o nga ele o fa vai la va o toma tu fa ma lo le fe le faiva ma lo foi le o sa wa e tau mai na la le poti o le fanda o le nei quanto lo na lua o le ase tala po ani tala la tau faia onga o ni tala fia po ni tala fa moi loto awane ma tele ai ina i le vale da na pawa le tu ala lo le tanto po le kala mi tanto to ba na tu tanto ma tu le timio ve tanto ma tu mi sia on da fa pe i mai lo li poti le da vai tau e fa fiena o antuna yo mantu e va ile pulea onga le le antono ina e tatauna mo ma yese manatu foile ma ti matai le penga mo na yalo mo fanau le dei foi quanto na lua ua mai e sei fa o lo kala nga pa e fa malo antu le trenga ya tia e pe ona ia lana tu fo i mai le tau na lila si uli mai stimuli ma wantu ia male nei foi vea so anto ai male sungala ia to vai male fianga ia ngal male mana Natasha va lua pe ona ia il por kala mina le malu le tau ia la fo i wa malo lo ila to ia makoma mai nga wenga pe ona lo suai le tau po ile malu lu o le vavea ia nga mai awala vale tu no lo tu pa ia ma lo o to mal toi nga so la fa pene e ke fiu ko vala au le sunga la wa o la wa matua o la forka unga le me uioi mo makwa fai pe ala o to nga temi de ona o la wa masano le po se fulu ma le lua la wa o tu ya talu ona bana va fo ile de vai ngola wo e ke fiu la e ke ko miki ya ke fiu ke tex ke fiu ko vili la wa na pa wala mele silsila ile wa ole ma lo sil savili la ile ma yele fu ai lunga le pu no meraiva po le se fulu la wo yele nga savalinga le divaingo la wo tau puleo la ilo na lo famlo ranga leo la toi mai al sui fu la finga wenga toi ma futa le dava yesu pe tanto wo le ilo na lo fa malona le va talvan tu le rivango la woni ona pa ia le tua o nisi fo na wa tapena wa sounding a lo le fai un le yeso ma lo la tano ma lo le on sai foi le tua malona feeling alo mi sei landa la fu ma moi ale timie so longa le ye ma malu le tai fo le timie ka luka i ma tele mo meu fa fitau fenga ye ma i tato ai le se siame ka ko ke kapa ku wana ola na fiola ma na fiong pa tanto te tau ngapa tu wale lima te ina leo i tato le savalinga fo i leola fa le nganga Jalavan tu ile rivango la woli te mama tina ma tuan tu i mai fo le muli panga tona monta malawa fa pe fo i no fanga o lo to si ai lo to soi fu malo lo ina wa mai o lua
o mai oi ia po a mai fo i o tau ia va tala fa fo ia i la tau o le fai malanga mai Samoa i te tono New Zealand nei vai tau le tau malulu e se le tau fia tau te malanga mai le vai tau le tau malulu e ala sau kofo ko ile ia ile ile ke mire ngoko ko ile la le fia ia ngana wa e kofo ia ile mele ma ko kia mele ma ke pepese ko e se le vai tau le tau ma fana e se fo le vai tau le tau malu ai ile ding tau sanga so le matua te le swing all the time pe ona mo le wina e pe winter tanto le po ai o mai le au ai makwa asa mai le la e pe ya la wo tau ma fana vo le kako ke velo wa ye malo mi tia fu fafo ya ona o fu le le fia fia sa ko ia o paranke kia wa le manu le sa Tau si omar wia tanto uma ele lo famalanga le ole tu ale balo si ole du ya o mai nga wenga le ding vai ngola wo fa tana fa tu ele telinga ya paloli ya po le tofa ya tapu somra ainga o le dangu malanga tu I melepone Australia wa fo ile sa ilinga marwia io e sele le fo ile ngol me e sele sa ili ma lo le tanto wo tu ai misi lava le tūlanga I pere iei mene I o ta longa ma ta leni ala whanau. Ia watu uai I ala atano nei lena tātou wha mautu o I le fia tau sanga. Ai malanga atu I dai au Satalia a wale wha lau te leina. Ia o ta leni fwoi wa fua ina I mene I o alo ma whanau. Wha ma loa tu ai I matua. Ia ona o le tau sacrifice. Ioi. O le tuku o le mefi da ngalo ele matua. Ia ai avelana wha mua I le lumana I manuia o whanau. Ia a manuia la fana ia e manuia o matu e mamatu male ai o le bea lale to e fo I mai lo malapta ia na o le fana wila o ngai le so e po le dawa malolo o ngau va po Malaysia so malolo ile so ia le ia a fai wa e tau le maina ia li poti fo I le fana ia se fai tau fa le ona e tangole au ili ma va ili le po o le fia o mea nai fai mai ei fai au e waile na o le tasi le fai au se I vanga na I fai au ngā fuili e au ngā tūlanga mua o tātou kolisi ia atono dai mai o le leia tu lava le mata upu ma le mea o lo o fai e lo walo mani e tātou whanau I to tonu o potua onga ai te sila fio o le malia I o meni o tamaiti e i tamaiti e te loa ile a o ngā tūlanga mua ia le maati o lātou mafofau. Ai ei fui tamaiti, e o ane le kolisi, wa amata fui na iei le swinga. Ai ei fui la whanau, e le mautonu fui lele I lātou, ia pe lele tele le teimi lea wa o ngai le kolisi. Ai na o tu lava I kolisi o matata ese, ia mabaua fui lea vanoa anga I tuai university. O inala, fatu a matala ai ia mafaufau o nisi o alo mawhana eoi a wala I te whapea wa abantu ia le li poti o sio wa tali I po sio wa fini o nai whapea mai le whia onga se o lo wakali I hama o lo wakali I hama ona e vaveleo na oso lo wita eoi o le tuwa lano le tātou polokala wha anofo le li lano le tamititi ai tanga o ita le matua e fai tau, matoi fai tau, masanga fai tau. Ia li poti na watu inatu. E te malama lo I le mela ya ngani mai ele fai a aunga. Ia ona maua fo ila ia leo lau me totia. E ki li vai le fe au. I le whanau. E iei fai whanau. E le umaku lau kala woso mai. E le umaku, e le ilua upu a woso makari mai. Ia ona e oso lona ia le ilo wita vavelo malau. Ia e wha afu e lo I ngāna wā. E rei maska ko me mawai na. Ai e tango nei e whai tau le leile li poti. Wha nofo le I la lolo wal. Ia ona ave lole I e o le whia. Wa mai le tala voile. O le leo malu. E li liu e se ina I le ita ma le fia whaali I ma le wha a fia pokorka makiki. Ai e aluaku I lunga. O longo winga. Nga pau ane mea nei le mawhauwhau le tamititi ma le teni titi. Se wakuai anga umana oki. Se yo koe alufu e koe whaide me leo ke mga o. Ai e kangongi e sui lau leo. Ma e aluange I lano fo I lele makiliva. I se au wala e whaawhaingo fia le tamititi o na mala malama.
ia na e va ai le e uma kuaranga we va ku lale walu ka penga longa po ia a le nga lale walu ka la o mele la pisi faf ia lale walu fa apele mai o ele fulunga wip ia lale walu a makanga vacuum le fale ai e se swinga fa pe na le tamti te le fai o lono winga e ta mo ye ina o na wa sao maulu le upule na e fai atu wai ia te ia i le la vating ia e pe ono fai atu e ese ting ia pe o le lo malo na fuata e ia le ting ye ma wele malu si anga o le tamititi i wasenga ia i le a o ngatulanga mo mua ia po le intermediate ia o nisi lunga kolisi oisi o ke fai akula o kala fako a mauale pato a mauale me fie le tamititina pe a uma milea o ngal kolisi ese foi lana darling ese foi le me fie ia ai momoli antu le fa malo ia tu bantu sol ele o se nga luenga fai ngofi ma o te fai atu ele o se nga luenga mo waisi kokong le mele o le tau le ono le taiau ia wala ilunga ia pole afo lima le vaviau wala ilunga ia aso uma aso nga fua ile aso for wait ia wa o le stona ia e kare fia wa ala ilunga te penal fa na ia la tu talo to fia to mi te ta alo le stona ia tas fia ta longa i te mo le stona ia tas ai fa pe fia me alo ai nga ia fia fa le stona fa pe fia me le kale si ia fia fa le stona fa ia koi fo ole ia ave ai lo le fa ta va mo le tu le fa malo ia tu matu ile na kuanta lona lua le wa koe au sang ia ona mai a foi le wa le tu wa o ngol di ya wo ia a foi le fa malo se sia ki oi ia le wo fa malo a tia toi malo e uia na e to mumu inicio time e ui foi ga fele le ia kwai ma ulo fele le ia kwai ma falai ngau ia kwai ma sipungi la o le mea tāua, e le ia ma se singau ki o le mea tāua, o le nāwai uma le manuia, ia le kuata lona lua o ngā ale whanau. Ia, vaila o naua maua le lipoti, e te leo fie le lipoti, ia o le hala le isi la sanga. Ia, o le hala le isi la sanga. Ai, o le afo i le mea nae moli mai le whea, o lo fai mai ei nei ali ima tamai tai whai a onga. O nisi o tai, o tātou whanau au tō le whale pingi māmoe. Ai o kol whale a onga, soli. O ka manga le kai ka iele au la vale fo ie male au kau wha lili le whai a onga. Ai o man whale, oi, se file mu peo le rupe. O le file mu e pe o le māmoe fo i lele le file mu. A le wha mele kala le whai a onga. E le leila watali e anga malu e tau sa fia o sionga ponga e iai ka maikia e aru pipi iai ngai a linga whapenga a leo ngā whi o le whamera kana na whaiao e le leila le iaro watali po loa fine ai a on karakara ngoan pisa o mo ista mai titono le aonga e wha lave ista mai tiao o loro winga e tau mai e ina e tatau ona ave ele fautuanga ia i lātou. Ea, o tele o whaentu le nei ia wauri aku ua kuroka meki nga ia nga e whaalilole ia i o winga vo i e le sa ka koki nga i nga i asola e le ai. E peo no whai atu, o le vai taimile ni. Ia ua sui fo i whainga, ua sui fo i sikaiti. Ua te lele taimi o le tamititi e alu i lunga o mea o telefoni, o tablet, o lunga o mene o laptops, o lo o whaunga ina leila aunga. Ai, a le lei, le afo i le mata i tu ina e tātou mātua, o mea ia, ma whātu langa le teimi, ave ese mai, ia ele aia se kama kiki e whaisonga loko pēa e lako ulpalaka le mole mea o le modem le o laile internet. Se, nga se ia whamai, lana mau pē, ia, nga, pēa ngai le ingi data o lātou telefon. Ia, a leo ranga, ave e sel telefon. Ia wai, a e no fuma e mawawau i asola. Na whape whia un tātou maua le poto le inka ko kere fungi whia avea i asola. Whai a kua i fo. Kampea la asola i asone. Na te tauna e alu le whale tusi. Whai lau su e ngau lema ka up. E kakaunga e alu e karangoa i lea ka ngaka. O fasi pepa mea uma i asola.
e fo ngeia kwa le computer ai wa nei vai taimi ni sole o le wa ko lima uma kwa mea uma ile fana o lawa a vatu uma iai le tele o mea uma ai o le mea wakupu ua le whaia ina o le mea onga ua whaia iloa makarangoanga ua whaia iloa mako e ngā kamiki ia ma whaia iloa ma nā tū tālonga ma whaia i mangisi mea sa le te tau ona whaia ilunga mea nau telefon ia atono o le whai ungo le niwe ia so se hawa no le leila e toe ti mantai le upenga ia ma wha tūlanga le lei ia wai toe lua kuanta i e te toi a whai o nai wha le tonu pe wha wheo lolo le li poti al whana i le nā kuanta lona lua wa maia ia pe le koe kiki a kuwa atom ia o le awa no le leila na ia ma a le ei fui se me wha le kum soni o la e wha pia ka kum o la e ma kua se kuweli ia a wa a ola mai ngile moli ko ngol poku e pasi aku e pasi mai o la e ola moli fa be ka lo fai sio ka kari ma sio ka fin e se ko anga e fai anga mea on a o la wa ka se fururua ile po a fal se fururua ka ka silai on la moli o ka ko la ni o matu o la fe me ka ko ma ka lo fai sio kari e se ko anga sio a fin ma lo leilo o la ma kwa ku le le ia me fa longo i karinga a la fa mai lungo le laptop o la ma kwa fa le ia le ka longa i mai le kai mirenga u mai nga le fufu lua mai ai anu fa ilang ka lo ai ku le le mea o le mea la le nga lo lua kwa fa makala mal pok ia ma fa i le kala e aua la vangi e ko ka pungi le pok o leo ke fiwa ai aku iau mea o nga ngai whai whai mai se le ngai pisa ei o maa ko nga whai mako mea o ngai kongo whreo ma whai mako mea o ngai mo meo whansa mo ka lai lai e le ai a mangi pisa mangi a o la anga kam whirka kai whai nga mea yo bon ke whai se o konga whiki whao ka mikir ngi vai ka e makua e whai si maa o whai o loko koe o whofongi koe maka o kia ia wala vanga kala o teilo ia na wai na le utanga ma le tofa ia ma le fa utanga fo ia wana ia tanto wala ma fana awa o ina ilo le lo po le si fo ma inga koe a fa kamal le lo po le si pule sili dai e dai lo monta ma lo lao le lo po le si lo ia le dai le atula i le telo ni fa msidonga ia le maunga luenga ese pe o ne yaile ni vaita yo ai fa ka mana lo le timile lo no wi ele mfiona au siamia matati ana fi fa o lewa tonu mai le lisi o le lisi lo te vai o le lisi o le au le tanto manu sa mo lana ta longa mo o leo le asa ni o tiai mole ta milusanga o le ta milusanga ua fa ai ngoina o le World Rugby Nations Cup lua felus maleon ya ole tantu talango mo la le sam yenti ele va via la sa asumi ole anta aloele tantu manusamo male aula Hong Kong China mana tua o Hong Kong ole sa puleina e peritania le fia tele tu sanga o mavai ia ese maila ia Hong Kong lawaya ia le pulea ele malo ko midisio Saina o Saina anto ia le lena fa mai afu e umili taimi afu e fa ele transition ia pe alua kule mu ile pulenga fa ko midisio tonu Hong Kong Peter ia mo makwa ke le al suinga le ngai afu ile ne yeve singa i nei tau sanga o tona ia tu ia o la me ngangu ia wa makanga pa fanga le meo le po muasu na ia ai o le laka pila i kongo i Hong Kong soli e se furu ko nga mere i le laka pila wari wa vavele sau iluma o le to maima ma le potu o le laka pi tonu o le deia ai foi i tonu o Saina o le taimi o le talonga o le tau le fitu i le tai au o le asa fitu nai nei New Zealand o le valu nai Samoa ia o isi anturu su e po le arke mirko o le aula le rei le tanto manu Samoa le usauni entu molan talong momoa o le numero tasi a ki se yuli
Lua Manaaki Boyle Tiatia o le sui fo leo le tātou manu Samoa. Numero tolu aleli o Marco Fepuleai. Numero 5 Ben Petaia Nini. 5 Samuel Slade. O le numero 1 leli kapiteni fo lea o le sungale ia Miracle Whailangi. O nei le mawhaiona ta aloia le fionga ia tangaloa Theo McFarlane. Numero 5 Alamanda Motunga. Numero 4 Jacopo Mapu. Eva Joel Lamb. Se funu le li o AJ Alatimu. Se funu malatasi le li o Tuna Tuitama. Le wingi al moana Pasifika i le neifo i tausanga. Numero se funu malanua o le li i Pira Umanga Jensen. O stasilo sui fo le tātu au. Le sante alo fo i le tele o tālonga ale Super Rugby i tausanga ua mawai. Le vuisante ano i le au ale olpiri. Se funu malatolu le li o Duncan Paiau. Se fulu ma le wha le li o Warren Solomona, ma o ia fo i o satasi o sui fo, ma le fulu peki le manu Samoa i le talonga ma Hong Kong, China, o le li o la Chao a Kong. Wha leo leo pita anai a Sue, Jared Adams, Jeff Tuumanga Allen, sui fo o Taiao e lia po Maletime, Nico Jones, Connor Tupai, Antoai fo ila ma tau nuu niu le vai stasio sui o le tente o fito o le manu Samoa i tau sanga ua mawai ma le sunga ia Elisabetta alofi po. Le aulana le tātou manu Samoa Saudi atu le mo lana ta longa na ma Hong Kong, China i le whai ungo le rive yaso. Tālo sia i le alofa malanga leo la tua o le awa pe leo na whaataru ina malamanuia i le tumu whainga momua loma tama whanau o le tātou turu i lana tau ma whainga momua i le awa le manu Samoa i le ni tau sanga. Tino matangi lelei o tala ua a pe mai nei o tama whanau a Samoa ua pai no stay lauta alo wa malie o alo sa ili malo ua ilo ai o Samoa i o mao o si o tatunu e leilo e le papanua a o lauta alo se ua ilo ai ta ua i alo i paana tama ai le alo ilo ua ngana le tapua ina o lo o tui mai le muli papanga ua patili mamata o tota sitoea ina a ole tina wa tutulu ai ua le pisa ia poli lilo tino ai malama lama o mata tama Samoa se ia tape toto ua Samoa tula i mai e poli le papetai o lauta alo se ua mali e mata e vai lauta alo patau sala e le tau mate e se isi a e malolo le tamali ua patili mamata o tota sitoea ina a ole tina wa tutunu ai ua le pisa ia poli lilo tino ai malama lama o mata tama Samoa se ia tape toto ua
matau mai Wakati lima matau watoto sitoe haina Aole tina watutulu wai wale bisa Ia pouli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Wakati lima matau watoto sitoe haina Aole tina watutulu wai wale bisa Ia pouli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Tama saboa Se ia tape totoa It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, To Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha Peritania. O te talaina nei awa noa e tele se talai i le Dynaspeak, mo a onga wha Peritania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pe si te seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha Pea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi, petana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Aboi wai amu uso. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vali. O ti ngana uniform. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whao ngālau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tuatusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Dental. Smile every day. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole jingmile wa jois fuluri ma minuto na talo leng tulai tolu ia ta fo ile tolu awira tu ia ta tu tala mai yoro ole Pacifica malelo langi pe ona ta pe me ia le falatua ia Miriam la toa pomare e mo jibei fa talvanti ia ila tu malavale ma tu mile di vango la wo pia fa fo wina tani yelo malai ngai dai o tarava taile ma tu mai e sit tango mo Ulumia David Cowley lema utumidai Las Vegas o mai Las Vegas i le dei tau le tusanga malo la por foi fa malo fa malos Andrew Goddard fa before ia mata ese si le fau si dai sina leo
losa mai fea tu ai fo e male fionga sa oli ya tu ala tai leota o e fiali o lewa ka alo mau ka ma ko lua ye e le ngumela iwa mer ngumela sfulu lo perekia Rachel Sifa mala ingale mau tu mai da e Glenn Enos wai malesile i fia tau po mala fono ro panti lu mo vai ya ole pes javale sa moa le forever io e ma no ali le fio favor va liko yese tu solo ma no la vale fa ma lo si mai le diva ngola wuli mo tu mala vai le o ma wa tu suafa ya bo le nga wenga nai te fenga ye le diva ngola wo ma lo ya tu ele on sai io e wuti toi a we ke fa man a wo foi ke fa vai ole ko ki kia manga bangalwe ole aso fa lai
Rubber Band mai Samoa ma mautoa tasi ma le pese sauia o e lau penina whatunga tuaia le puni ana vaa e pe o le toi langi le mai lea e le wha ili le dengvaeng o lea woli da wa toi tolu midu te o na tālea o lei tu la e tolu i o e wei tau nui nai le lotoa o ngā le whanau koe spray kasia koe whapalingi kasia le vali ia ngā ia vai lau ta vale nei ngalonga loka e alua kua le aingi au kaukari Tino o tuma sila lope mo se avanoa Se ia fea ni se no foanga tasa asa abetali ala tato maanga Taui ane isene atu ufua manela fula fua Una o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana Va ai ai o fofonga lo te ena o langona i le po o sola E ui ina motu fa a pei o se pole moni e tau le polonga Ia puna ma faufaunga ia mo se tali tutusa Ai wha atali se ila fua tau le afi afi Ai ta wha a whesa ngai Au luna na mwilo u fatu e liu le pope o fetu Ona o fai atu ai leo ulang ona fai ngata o ualofana Marora soifua talaflava o talafo le radio Samoa mo le neias whareile. Wari patialanga i se mai o sui o Iran mai Qatar, ma tau fia le tu mautara ranga tau upawhai o malo, a o alo atu le tunu ui le whatarutai o toe sauninga, o lo latu taitai sa iai me le tere tau sanga o Ayatollah Ali Khamenei le ana fasio tiere amatango le taua. Pai roi di poti le CNN se whamtaranga mai Qatar, e whapea satulanga le leitara noa ngā sui o Amerika ma Iran, a wawala au neida presidente o iai o Iran o Masoud Pezeshkian, i tangata Iran umai na ia awai toe sauninga o le sa taitai. Lo o fautua ina le taitai au le amia Iran, Amerika ma Israelu, ia tau fia o so whainga o whanga solo toe sauninga o Khamenei. I le Strait of Hormuz na li patira to e whaia fo i o nisi rapta inga fōua Iran i waa o loo iai rea no fuanga i a muri tai i vaenga o whaatonu atu e Tehran e u iai. Rona winga o loo ātiri manino e le o ilonga lava o na taatia le reira mata upulea i le vama Amerika i le Strait of Hormuz. I saina mo le tele o tausanga mo li patia le BBC, sa una i aia le taitai o le tunu o Xi Jinping, kulupo tangata e pei o Taipeian, ma
Uyghurs ina i o lātou te ina se tupu anga e whaawai rea tunu o saina ma ia whairoro lātou whaalolongia o le pāti komunisi. Mo ripa tia mai le CNN i le bēso nei o lea whinaunga o tāo whai lalo se tū la whono fōu ua amata whaao o atu nei I whale a onga o tua oi ma ainga ma o tu ina i rea I a tatau I a Beijing I a tau lai tau mo whainga I tangata I whafo mai o na tua oi la tau te tari tonu o lo o lātou soria I a tū la whono. O le statute, po le tū la whono o whaingoina, Ethnic and Progress Promotion Law, na amata whamamaru rea sa mua mua iulai, mai whaasa ai ngā yo inga e tu iti ai te tu whaatasi, po o se ngā yo inga fo I afu ai se senga I kurupu ese I saina, lea au fiai marawaenga le Han Chinese, e to atere lawa pesidi e le iwa sulpasene, o le whaitau au whai o tangata saina o lo o au fiai. Whai roa le BBC wa iei whai tionga waria e tu so lea tu la whono fōu, e me se lawa mai kulupu e tu rai mo ai a tatau a tangata, whai roa fo I se sui mai malo au whatasi rea lawa li poti, o le nei tu la whono e ono iei ni ona a fianga onga, e le ngata I tu ranga tau le ngangana o le anga nuu, e mai se I tu langa whale lotu. O tā weri pate le BBC le so whamataranga me le vanga te te, le separatist rebels, e whapena o lātou whanaina se pailate Amerika, mamali wai, susunu malana waalele le whae tua Papua I Indonesia. O le West Papua National Liberation Army, na o lātou whaamatala le whasiotia o le pailate o Nicholas F. Kozolin, ina ua ia tula wele ele le tu malo Highland Papua, whai maila lātou whaamatalanga o pailate o lātou whaavea ina vai ngā awa Indonesia, anga I atu le whae tū lea ma lātou te manatu o le mariwa Kozolin o le atu ina mai eise whaau I tangata. O whaamania e sui o le malo Indonesia e moni wa susunu ina le waalele Kozolin, ai leo manino tonu le mea na tupu I a te ia malana pasese to fitu. O lo whaataria se isi ripoti le tamai o le neimata upu, ai leo le taimpi mua leo wa po e nai e le vaenga lea le rebels, ni pailate whai malangatu ilo lātou whae tū. E le ile wātu nei na fia I fo le soifua o se pailate mai New Zealand. O le kovana le Commonwealth of the Northern Marianas o David Apatang, o lo ia fautuaina tangata o Saipan o Tinian Marota, ina ia turi matai le talo le taua, tau le latane le whamalosi le taifun o Pavi. O le ripote o pitara tamai mai le vae tau I Guam o whaeroa I ata mai le satelite, o I loa ina malosi tele le matangi, o lo oanga ne anga I le tu I se sifo ma mātu I se sifo o le atu Mariana. Ua tā ua e ono au fia I a vaenga o le atunuu I le whaetu le anga I atu le whaeungo le vaiaso. O le whae le tonu fo le tau o whae le au ngai nai ma le 80th Liberation Day Parade sa fuafua e whaia. O le masino a pepira le tausanga nei lava na fia I le atunuu pa pe foi makuam I le whamalosi o sin laku e tele foi o na fianga le sio manga a maise le tamau ainga o le eitu o le Pasifika. Ma le tala muli, e to valu le rei tamata alo I eitu puanga Pasifika ua o fia le risi o le awa le All Blacks o saundi e ta alo ma le awa Ferrani le malaika le estete. O le kapteni Ari Savea o se alo Samoa le aia ta ia le au le ta alonga mua leo le Nations Championships lua afe lua ono. O le whaia onga ulu o le au o David Rennie e tupunga mai le tukuki a o se tasi o whaia onga langolango o whaalongo tana umanga o se alo fo I Samoa. O isi le au e au fiai pira la kai, Caleb Clark, e mei se isi le whaaleo e pei o Asafo Omua, Xavier Numia, Patrick Tupulotu, Wallace Sititi, Mawhehi Finian Kanofo. O le se fulu ai leo ta alonga testa Ferrani ka le estete a mata ta alonga le te o le fitu I le fiafia taia o le te mini sila. I o tala na le Radio Samoa mo le nei fo I mai aso a wala u whaafonga mai meo tupu le larangi ma le Pasifika ma u fo I se whaapoponga I le vai asa fo manuia tele lava le whaeunga le vai aso whaasoi fuia. Le dawa e whaafonga I se whaapopanga o tātou talama I tunu o le Pasifika ma le lalolangi e pe o la whungi dātu ma tāparinga lea e le whaletua I Amiriama la toa pomare.
Molly for Yaso for Rayleigh, what told man to foot Malan to Liva Yaso, I am for your day to Yata to Tala, Mailabas Fika, Malila Lulangi, Link to Life, Elia Fiday. Multiple telephone to a yellow mafana will to do level to on a man or to mighty, Eleganta to Walla on a mole so. Yeah, what to avoid on a mole, Guanta, Lona Lua, Ma Lola Valifa Man, Lossi. Yeah, all the team you'll have Molly or the Fuspa, Philo, Avita Valley, Driver, and the Yana Vepumali Mosinga School in Milamectano. Le lei o venga dei la tanto tala o la tau mo le somo le fai mo le vea somo au kilani ma Samoa e pe ora with the main official vai tau mo lo si la fia ala sofa mai langi le lei winga o la tau e angi mai lo mai savili ya e fio lolo le malo si langi mai o savili mai le tui sai e le anga yan tu le fia fiana nei o le mafano le somo au kilani sfululima tikeri fio lolo le malo lo le po ana nei Valu tikeri leo le afia ngai mai tatou. O le venga mola so antamo au kilani o sone line toi lus fulu maleona minuti le tulai valu I le tai au. O me o le a wo mai ono tolu va va solo ai wanga matele I taimi o le a woli. So viliangi mai le tu I mantu I sasai. O le venga mola so sa o le a yaina I wanga ona kilia mai le I se taimi o le tai au. Savili angi mai le tu I mantufa solo I angi mai I le tu I sifo I le tai au malea woli. Male vainga mola sanga fua I le vea so asamo au kilani o la yai wanga e feo lolo mai ni siu taimi o la tai au. Savili angi mai le tu I mantu I sifo fa solo I angi mai I le tu I mantu I sasai I se taimi o la tai au o le aso nga fua o le vea so fo. Ja, fa telefon tu ilo le ilo tanto tu I Samoa ma lo nga lue ma lo le feo le feiva. Ja, si ole dai mo wie me o me le lofa malanga le o le tapa au sili lunga I le dei fo ia so nga fua misilanga tu le faiunga o le nei va yaso. O winga o le tau. O savili feo lo le malo si o le tua o loa o lo fitia I Samoa pitai. O vitai ingo savili mati munga o lo to I mantu. Mai au mai au manai timu ea a fiaila turu I ni siu taingi. A o le tala fia leo iei se fautuanga po se lapatainga o wha mahalusia mo laufurua uma o Samoa. O le venga la mo le somo upolu e a wao I ni siu taingi manai timu wha pia savili e wha tautau I ni siu taingi. O le venga mo le mo tele se la whaia a wao fo I ni siu taingi e manai timu wha pia savili e wha tautau I ni siu taingi. Longa winga e same makako. O le venga mo le aso anta mo Samoa le alangi le lei le tau sei vanga da ina I timu le awoli o le aso sa o le amatele ina le lei winga o le tau. E mo le aso kafu o le vea so asau I Samoa o le amatele ina le lei foi winga o le tau o le ayai. Tulanga dai pio I winga o le tau I le somo le fai o le vea so e le ngata mo au kilani. E ba befo I lo tatou fa silabanga I Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Silly, silly, there, yo, look.
Malio le sunga sipso le ding vaingo le woli me le pese fa me le lo fa mo alo fa mo le lo fa fio lolo ia me le lo fa voi le pi ka fa se su tolo mala fa biru tu te ne leng tu lai tolo tu fa tal fa tu ba tu ia ranga ia tu piki le fa na wa onga ia me le aso mul muli ne yo onga le kwantolo na lua ma lo la me foi ma lo si si le lungo tanto wala tele va ia ne ola tu fusi pa awanga ia tu ia ngolo fa muli bai oli sineo tanto fa linga lo tolo bai le ding vaingo na woli wala vale do sirfio lo tu pa ia ma lo tu ma lo foi e fai mai ia fuanga ma tu ala casa beds and appliances lo fanga fanga solo le tele ala tu pa u e se ti moenga se ti no fo TV telefoni ma le tele o loa fai lo ye nei fa fonga ile rifa sa langa mo ai sa me alofa mai le casa beds and appliances awane e misiele pa u fa bitoa tanto tu si lua o le songa ma le va filifili o le wa fa pa wina ma ile fitu se fulu tala nga ile lima se fulu tala wana ala masina o yu la ye beola tatu ye nei yo e lima se fulu tala le tau o le tusi o le songa e lima se fulu fo ile tau o le tusi o le vau filifili wana ala Radio Samoa ile tolu pan tolu ono Hobble Avenue marukau e maua antuaisa ulo minga e morisi fa mtalanga vala maile tatu ofisa ile lua ono lua antasi lima iwa tolu lua ono lua antasi lima iwa tolu e pe janga isa ola wailunga o le penga tafa ilangi le Radio Samoa o le radiosamoa.co.nz e fai mai eila oka ona la fo sa o tu lava lea ile atunu o lo o fa pelea ona e no pia yai o ni sina o tātou whaalinga lau tonu mai le rivainga o lea woli ina o se fulu lima miru tau te ni le tu la e tonu Radio Samoa Taslima iwa tonu Amo tātou olo e molile whana wa onga ia ingolo whaamuri mai le rivainga o lea woli musika sui whewhiloi mai le tau tumalau danga nei le Radio Samoa pola kalame lea woli mafafonga mua No matter where you go, no matter where you are. What oil sound, man? I didn't not know the matter. Solo, ayo, solo.
le lako kama le alo ali I kupo le sava uso ali ka ua mai ngā iau alala kai sa le ukongi o le lima makua fale upo ke vapo fila ko style wa pe pesa masiva solo uta baioa solo pa manamo au lele awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa solo uta baioa solo pa manamo au lele awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa Pai kele ua maakua fale loa le kafe ua fale liula no asi Tuki vanu male pa ia lasi o tama tina male awa numaa Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu ai le loa eva le sidi ai le puu ia he This is new sila Samoa a fiku ai le sao o Aotearoa sao Sauna e anu Te ua umatama ua taitasi maleno foanga Solo uta baioa solo pa manamo au lele Awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa Solo uta baioa solo pa manamo au lele Awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa Awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa gas, and it was. Yeah,
when it's time to find home, we know the way. Watch this wave, oh, gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn this thing on out.
Ia talo sio maliela fa fonga foi musika sui fe filoi le ring vai ngola woli moli ai le fana wa onga ainga o lo fa pe le ona fa muli bai le ring vai ngola woli le tu ai wa onga pe mai ai o a onga ele kwantalo na lua o le ring foi tu sanga va talo fa tu ya ni kole we mala ainga ya maru ye tele le fa ngola ring vai aso man tu au fa la au siu ka ma fo tele ilo tele I fa longo mo se tala matau tia pe o le tala le ala au ta wina tu e le fe kawi la ka fa longo ala fa mai le tu la fono e fe tau ia o I foi malango ko le ali minister o fa masidonga New Zealand le I o Paul Goldsmith ina wa fa pele ona fa manolo ia se ali I sa fa pele ona fa ngal wenga ile mantanga luenga o fa masinonga o le nei ali ili masfu maleono tau sanga le matua na fa malolo mai lana nga luenga ile tau sanga I lua fe lua tasi a gelo le mema kau kia nga ia fa ko a muka le koko nginga o le sunga nga lea ile lua vai aso taruai lima kau sanga o le fa malolo mai lana luenga o le kala le koko ngi soli Makua maka ukia ne ko ai nga me fa pe. Fa mai le minister o le famisidonga New Zealand. Makua yo nga le o fo so le me fa pe. E pincha ia. Ona o le fa tu a yo e le ula le. E monila na solinga tu la fono le na loka mai ia I le osfa inga le FBI. Ina uaia tu ina tu ia ni pa foi le le aulo e ono ia mo meo pa poloka foi le aulo na ia tu ina tu le king ia le common zeros e to tono le tunu o take ile tu sanga e lua felus fu maletas ia santa fiel fa lo ino lo na suafa pita ile lua ia so tolwa o le na ia io ina io na molia ia ma fa pelo ona fa ilo malo na suafa ia mafako aka ufie lo malongo kong ai lima kausa online maua fualanga sele ia ere se joka ko ele le fie ko nga me fa pe ai ona online manino ile tula fono o lo fa pe mai le tula fono o so se tangata la vai se me va pe kupu se me va pe o le fa manolo ai fa ile su enga se ivanga na lava ua mauale unga o le suenga. Ia mafa malolo, pa ko a mokula ia leo langa paufala. So, a ole meu ke ufuai, lima kausanga o fai ngei suenga. Lima tausanga o lai mauale tutong. So, sali, ia ngofola ma fika voilele kausanga o se pepe. Ia ua makua faali mai ala fidanga lor ka mai pepe. Ia e alua kwa ile lima tausanga o la wa amaka ile a onga amak o ile a onga tulang mom. Ia au le foko a muka le maua fua o lang kupe. Wa levang ka unga mawale unga o le susu e nga fape. A orkanga kasa fape le ona ia tolau lau ina numero le loto. I tausanga ua mawai suafa ia Russell Harrison. Ia o le tangantala le dao le fatau yele matau. Lima kausanga o fa malolo ai fel susu ala mawar ko konsa si amu ia o eri I raso ka via peia o e pea o ka makua so ia ai o ila e fitaina I ta tomale tu la fon o ala family tu la fon se ivanga nala o fa ma ngia ma umar susu e ia nga foko am faile on ka o filko e o le fai mai lo tama fofo makua fa valvalea kele nga ko nga me valea fa ben a ole manino le tulafon ya nga se ivanga nga ua umar susu enga ma fa amao ni le solinga tulafon ia fo a muko lo le alu seri ia ka fi la ka fi fa pe fo ka ya ai awalangi di makausanga ia limas fulkaus Sfulva minuto na tale o lei July fa tale fa tale mai tulo le Pasifika malela lolangi so joy mal porklame ole nga ngai fo faiva male fioga yali an to savea. Just think a minute. It could change everything. Think a minute.
Chris Spielman was a professional football player in America for 10 years. He's famous for his strong, aggressive playing and tough tackling. But just before the 1998 professional football season, his wife found out she had cancer. So instead of playing professional football, Chris Spielman chose to sit out an entire year of his playing career so he could give full-time care to his sick wife. His wife is now doing much better and seems to be winning her fight against cancer. A year later, at the beginning of the 1999 football season, when he was finally returning to his professional career, Chris Spielman injured his neck and back so badly he was forced to retire and stop playing professional football for the rest of his life. Think of the sacrifice and price this husband paid to take care of his wife. He'll never play professional football again. Yet Spielman told news reporters that he gladly chose to stop playing football so he could care for his sick wife, since he loves her and their children much more than his career as a professional athlete. He said this to reporters, "I told my wife Stephanie that I want to be the one to take her to the doctor for medicine and treatments. I want to be the one to hold her hand. I want to be the one to take care of our kids when she can't." It takes a really strong man to let go of his own desires and dreams so he can take care of his wife and children's needs first, before his. But that's what it takes to be a real man of the house, that our wife and kids need. The thing is, we don't naturally have that kind of willpower and inner character to always deny ourselves so we can put our wife and children first. But that's what a real leader does, is serve the ones he's leading, whatever it costs him. You see, God showed us the perfect example of a real man and leader when he humbled himself and died for those he loves. And Jesus will give you his same power and strength of character so you can become that kind of man and leader of your family, willing to do whatever it costs you to love and serve your wife and children. That's the real man of the house your family needs you to be, so they can have the secure, happy life you want them to. So why not ask Jesus to take charge of your heart and character every day, starting today? Just think a minute.
pese formali o le Everlasting Praise ma le pese ua whaingoina vivi I mea uma I le tua. E wa o ia e ana mea uma ia tātou te ai ta. Awani o tātou whamemelo tātou malo si wae anwan wana malo si o kako. Ia ngaka. Goe su e fui leo si malo si. Taununga antoi le polokalame o le Think Committed mo e maa wai tātou uma I le ringvaenga o le aso I dau o toi fitu midi utolo toi o Natalia o le July 4. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Ua te walunga antui na mala tautu mo isa mo I le rei aso wharaile antui mala rei vai aso o le vai aso muli a wha le vaenga muli o uni e mala a wha le amatanga o le masina ni yu lai lua whilua o noa a whiwi isa ngana wale tautamali I le tātou mafutanga I e poto ale tautai ia e asa fwy le malu o lupe ua maa lili fwy le masasi a kuwaia alofa le tua mapui lo tātou o tro Iona au alofa I le whai unga o le reiva I aso I le whenga iei malawa singa o tutoe langa tawa I leo whenga malolonga I le poa ana nei o le tālonga le manu Samoa ma Hong Kong China o le tāo le fitu le tai au le sa aso nei o le poa tai au le ftau iei le o le peleki ma le au a wharani ui o nai whamei sfurufa le au a wharani e leo tā alo ia lako base players right si awale ai kala fua vapenga nga ko inga me vapenga awa a faya inga ia ele fai maia ia le nga ia mama ia pe malo fo ia ele fa pe fo ia la família nga o mako kama ia mama ele ka alwa wa paula va wale filfili la po wale avano po wa famdu wale ia wa paula Maruia le tau whainga ia wana I tō te leanu mo tam whana wala turu. O le ta alo I le po a tau. A tō ai whama le ta longa Australia ma Ireland. I le po la vā tau. Maruia le weekend ma le tua au whala au soifua. Ma le penisula mai molino. Le tai tu pito ia pia. Si o utau langa manaya. E fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se I esu solo ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A omae mane ilano ole niu Na o umasi a ukele Ele mafai nanga ona ngalo Le tape mali o mai singano Olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se I esu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese